Prvo pravilo i osnovno pravilo je prosto. Virusne infekcije ne lečimo antibiotikom. Sem u retkim situacijama kad se iskomplikuje. To je broj 1. Unapred davanje antibiotika ne ispriječiti komplikaciju. Sem u retkim situacijama o kojima sad ne pričam. To je broj 1. Broj 2, treba promovišemo zdravi imunski sistem deteta. Dakle, zdravi imunitet počiva na 3 stuba. Zdrav san, to se zaboravlja često, zdrava hrana, dakle, ono što unosimo na usta. Kad govorimo o zdravoj hrani, suplementacija da, onoga čega nema u hrani. Dakle, u hrani nema vitamina D, osim ako ne jedete svaki dan ribu, jaja, nema omega-3 masti kiseline, osim ako ne jedete ovo kako treba jeli svaki dan, toga nema u hrani. Onda to suplementiramo čega nema. A to je sve zdrava hrana. To su suplementi, ne oni koji su lopatama da ih tovarite, da ih uzimate, nego oni koji su stvarno. I treća stvar, zdrava fizička aktivnost. To zaboravljamo. Što više napolje. Što više u igru, što više, jeli? A ne ono što kaže šta nam radi deca na igralištu, traže wireless signal, bez telefona. Znači napolje, ali bez telefona. To su 3 stupa.